Vice Chancellor we University ya Kisii Professor John Akama nigago keire obokoreri bwaye bwe myaka ene no Vice Chancellor ase University yo asomego monene okorekana ritwara rase chinsemo tia musocho nigo ababwatani ao baikirana gati yabo abagakakorwa se kyombe kya Gusii Council of Elders abubagokera obokoreri bwaye Akama obubatana nigo bwarengo bya anenase okubali bagalyo kogendereria amasomabo muri keito dipo nasanya na manke. I'm extremely humbled. Nigo yabana mugoko munena somo yagabuko mwakero kwa elimu Vice Chancellor we University ya Kisii Professor John Akama oyubona obeirega ko ena nobo koreri ase University ywe ase myaka 14. I am the outgoing Vice Chancellor of Kisii University. Asena vile ngokolega asiasi miaka 14. Gokwana nabarai bekyombe kya Gusii Council of Elders nigo bakambye mono asobora yobu yabo Professor John Akama nabo igo ko baali bagamuna abantu abagotu komenta kisemi ase ekerengo kya masomo abo tuwachicha komobekere yanga ya Gusii aboyomo bwabarai bwabagaka ba Gusii tokoboria mangana manene ekero okoganikore boigo Professor Akama kwa mangana manga maya transform ye ekole yani university na boigo tuwachicha komwirene Nyasaye mbiya mono aso kumobeka Kisii University asarenda abantu be university iyo akarenda abagusii abagaka nabangina nabana kinga gikiyaye kyonse abeira se university area bana into yani wetera asari about scholarship and specialized to a graduate program the bachelor degree of arts peace and conflict studies asara biachire gor maragato to marakana ekiagera umuchurio gareiro obeire industry ya Gusii boigo madam Vicky ondeli na ikirana somo yogojwe asare robya wa Professor John Akama asogo kinia kerengo gejisemi imena isiko ya Gusii Professor Koriga singia urusiri university ya renga ake pakaiga has created an enabling environment for me especially me Vicky koleta basongo korumbu koleta mangana partnership abwa we na rukubo uchese serikali kwa nali bagalia gocha se common mwananchi elego sange birengerere byobo migu asobo gima abantu ground by wete bobe na lego saba public participation the bill can be amended ya itire ntomanye te yari yache second reading kwa third reading oikete egera magendera gendere but also a bill can be amended teto kole public participation tumanyo bokongwa abantu bagoitira ansa tumanye kitoko amend banyange tikoiketa titwakane Professor John Akama boigona na lyangambya mona soko wachinga kichingororo kuruwa bokoreri guchese University ya Kisii na kuruwa omugano bw'esabali yo bokoreri bwaye Munatwa berto okolega asiamo mune family paka munatwa kinie university yega kuruwa saba na buzi bali kama wanafunzi 1340 paka wana tuwa wanafunzi zaidi ya 23 kuruwa saba kole mirimo balenge muna lecturers balenge batana babere wana tuwa lecturers bali almost 400 na meteranga oyo orachi ko irali bagalia ya soko generere University ya Kisii anyare gokorere gasi abana inchi asoboronge muna bagaendelea to koligia goitera Public Service Commission koligia nga Vice Chancellor enyaye University tiga interview jikorwe munega ne iribuya tonyore the best Vice Chancellor ora kolega asingia kubo Akama Kuripotele kitaseni kia Ndizi TV kurua sebunga ya Kitutu Chache South kutoka Nyamira County ya Kisii ilietalia Nendipon Asanya.